Hadin uswa nyamtra, temu ke sorkar ban penyayau saya upan betung berep hari lum kasi jain tiabat garo. Kiong ba upan jengi ulong bersenyam, om kum upan bami hari thor, badai nak ni gadau ki company ki bahe na shabar ka jela, kum ka Uncle Chips, ke Lays bat kum tar teter, kila turwa ban thiet ya upan berpenmi na ka jela ka jongi. Ya kani layat hu dokumentari karep karyang ke kong amprin lingdo habaya keren ba unong lum kubor jong ka forefront media ha ka yoya dilang ha Bangalore Menta hante hapo upslop ate ka potato research center ka jongi PUE nginang persyang menta bantung tikna upan ubala pan thau i chips menta ki company prepare yung upan ha ka rilum ki jongi upam sniam ban ya upan bakiyo bakam jam chakani ki rithor ikwa menta yengi bangin design iki seeds ilang petre iki seeds di company prepare Uncle Chips Lays kibai ki company ikwa menta banwan patadang ila banikai ki nongrep jungi bintung iki tu ki jadpan bahasibon nam ta jungi Kakong amprin kalau ong ru baki nong rep ki don kam ban shim kabu ya kani kalat but ong ru bakam don show kata ka dina pang hinre don kam ya ka grading bare ka packaging ka pabyang bandi ya ki mar ki mata ki jongki shaki wei pa ki yo he ka ri bat ka prthai hi baro ka wei menta kani gede kata ka yo ka baki nong rep ki jongi dei ban shim kabu kam don show kata ka dina pang Keladon kam ke grading ke papiang, keladon kam ke packaging ke papiang. But ngin yarap eki farmers, makin snalot eki neki different types of materials. But ladang yele ha kata kerukop. Katarai kan ha, isnong kitau kidorban ke district council ke state. Ini bertinai lengkap. Banduk kiu, kayo kakot jong kinong rep jong. Kani kedai kepadon kamben le. Ngite pakindon me kibong kiya pulut bisa kiya le puni ki itu ki criticize ka sarkar kidon ke jengmut di pakat ke batin pat pelat berbret pelat